je to. 33 kune! Ja ću zaspat gotovo. A ne, mislim, naručila si 50 fonti. Ja mislim da smo malo smo zabrljali nešto. A ne, Mama, stvarno! to nije za snimanje. Pomfri se umoči u sladoled i pojede. Tu ima jedan zanimljiv znak. Šta? Pozdrav društvo, dobar dan, dobrodošli u naš video. Danas imamo jako poseban video, a tiče se YouTube-a. Svi i nas pratite na YouTube-u naravno. I vidjeli ste koliko mi tamo dolje već imamo subscribera. Došli smo do brojke 150.000. To je ogroman broj. A na 100.000 YouTube daje svima YouTuberima srebrno dugme ili srebrni botun. Evo ga, tu je stigao, naručili smo ga. Sama priča kako smo djeci pokazali da smo dobili taj srebrno dugme se nalazi sad tu, evo pogledajte. Za ovdje. Za ovdje, ajde. Dobro. Govedina, piletina, svinjetina, riba, cheeseburger, hamburger, chicken nuggets, sve živo ima čovječe. Ti više voliš hamburger ili cheeseburger? Hamburger, chicken. Ok, onda stisni hamburger gore, digni ruku i stisni hamburger. Aj, jako, stisni. Dobro, eto ga imamo hamburger. Evo da beri prilog, hoćeš pomfri mali, vrtnu salatu ili jabuku. Pomfri, ok, dobro. Ovo da beri, dobro, da imaš šta ćemo, čokolad mlijeko, sok od jabuke, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, sok od aranče, Fustija, voda prirodna, sok od jabuke. Aj, bira, možeš ti to, aj, možeš ti to. Kola. Kola, kola 0,25, 0,25, ok. I odaberi prilog, hoćeš H&M igračku ili H&M knjigu, šta više voliš, knjigu ili igračku? Naravno da je igračka se šta, biraj. Imamo dinosaura, imamo tiranosaura. Ja bi ti predložila ovog tu. Ne znam, tam je ili ovog tu neku dino. A nemoj utisu, a ti ćeš sve birat ono. 11. Dobro. Imaš još ove dodatke, znači ima kečap. Hoćeš sigurno kečap? Aj, stiskamo jedan kečap. 33 kune! Sladoled. Ma što ti nije dosta? Ne, nije dosta. Još sladoled i deserte. Pa ti će ti to sve sta, pazi, Coca-Cola, hamburger, pomfri, di će ti sta sladoled? Ovaj gore, McFlurry. Da. Lion. Ne. M&M's. Ajko moja, pa kako ti toga, ne možeš ti to pojest, a ovo ne. Šta je to, američka palačinke, znači sladoled još... Ajde, dobro, gotovo, stisni potvrdi. Eto ga. Evo, Asja je svoje naručila, čujem vam broj. Huj. Ova je dana i sam. Ovo je tiranosaurus, rekli. A Zoja, da vidim naslov, krećemo. Novo u ponudi, imaš crispy bacon beef, crispy bacon chicken, crispy bacon McWrap i uvijeni krompiri. Pazi, uvijeni krompiri. Stoka vidjela, uvijene krompiri. Amo još vidjet čega ima, tu ima svačega. Meni imamo govedinu, piletinu, svinjetinu ili ribu. Ti najviše voliš ribu? Čekaj, neću Happy Meal. Dobro, onda... Salatu, šta je ovo? To su ti predljevi razni. Kava i čaj. Hoćeš kavu? Može kavu. Ne, ali jel ima slašija? Slaši? Tu imaju kao neki napici. Nema slaši. Nema. Zoja, sve si izvrtla već 10 puta, vrati se na ono što je bilo. Uzmi ono što je onaj, znaš, onaj veliki burger. McNuggetse. Uđeš McNuggetse. Zoja inače, ona je neodlučna uvijek. Ona bi tu 2 sata sad birala, ja znam nju. Jer ona jednostavno voli kao što se vrti po ekranu, gore, dolje. Čekaj, kava i čaj ekstra. To je 10 pritisaka u sekundi. Ja ću zaspat, gotovo. Ajde, bye. Gotovo, spavan, gotovo. Ona još nije ništa, niti nije sok naručila. Hoćeš govedinu, piletinu, svinjetinu. Je li bila pečena janjetina? Učilo mi se da je bila pečena janjetina, možda mi se... Eto, crispy bacon beef, odlično. I sad stisni ovdje 49 kuna, eto ti ga. Možeš i mali, to je mali. Ali 2 kune ti je samo razlike. Eto ga, dobro. Kečap, ok. Dobro, to je to. Coca-Cola, viš, tu ti ima ta Fanta. Fanta. Eto, pola litre Fante. Pola litre Fante. Onda neću. A da! A ne, mislim, naručila si 50 Fante. Dodaj u narudžbu, evo ga, da ima šta se događa. Te potvrdi, možemo stići. Da.
Potvrdi, evo ga riješi. Broj narudžbe 024, Zoja, izvolite. 024, slobodno, to je tvoje. I... Hvala i dobar tek, sad će tata, gledajte sad kao tata naručuje, znači tata. Dakle... Čaj. Kako si pogodila? Kako si pogodila? Evo ga. A čekaj, mogu sam vidjeti imali pečene janjetine? Nema pečene janjetine u McDonald'su, sigurno. Znači čaj English breakfast, to je to, evo ga, klik. I odaberi prilog med. Evo, naručili smo mi, ja imam svoju košaricu, to je 11 kuna. I sad ćemo potražiti pečenu janjetinu. Ima coffee shake. Ja ne pijem kavu. Oj, ja pijem kavu. Hoćemo mama mi napraviti zajedničku narudžbu? Da, može, naruči mene coffee shake single espresso shot. Ili coffee shake double espresso single, okej. Hvala, tata. Naručili smo mami burgeri i sandviči, evo ih. Govedina, piletina, svinjetina, riba ili novo u ponudi? Novo u ponudi. Imamo crispy bacon beef, crispy bacon chicken i crispy bacon McWrap. Yeah. Što ćeš ti preporučiti, tata? Ja preporučujem crispy bacon McWrap. Crispy bacon Mac ide i umak, rikula, salata, slanina, rajčica, sir i meso. Ima li nešto što vam se ne sviđa? Ne, sve meni se sviđa. Okay. I sad da beri prilog, naravno, to je pomfri, dajem mi samo to. Koji ćeš umak, slatko-kiseli? Slatko-kiseli. Ti voliš slatko-kiseli, znam. I sad imamo 84 kuna, unutra su čaj, kava i meni. Je li to u redu? To u redu, ali tata, ti ćeš biti gladan. Ja ću ukrasti u njih malo pomfrija, daš kako to ide obično. Jesmo gotovi? Ja mislim da jesmo, stiskam potvrdi. Stiskaj, jeeeej! 27 u pripremi. Čekaj, imamo još jednu ekstra kolu, šta je? Ja mislim da smo malo smo zabrljali nešto. Ajmo mi se čini da smo previše napitaka uzeli. Ja mislim da tata smo nešto zabrljali dok smo tamo nešto... Znači ovako... Ja imam neki pomfri. As ima hamburger i isto pomfri u ovome i još ima neki... Jao, to je čudovište. Pogledaj Zoja kako je dobar. Zoja, genijalno. Ja. Imamo ovaj super sladoled. A mi ja to obožavam, to ćemo sasvim podijeliti. Ja imam 2 Coca-Cola. Evo, dobiješ veliku za malo. Dobiješ veliku za Hvala ti, mama. Stvarno. To nije za snimanje. Kako nije? Mama, možeš mi stvarno dati? Stvarno, evo, možeš, dobila si veliku Coca-Cola. Zoja, što je kod tebe? A nije nego, ja ne volim ovo tu. Ona ne voli ovo, to su kisele krastavce. To mama voli, to ću ja pojesti, Zoja. To je velika Fanta. Da. Ogromna. Evo, ja imam 2 male Coca-Cole. Ja imam to je velika... Kava sa šlagom. Kava sa šlagom. Imam još zeleni čaj. A, da, to je tatina, prosti tata. Tata, ti još uvijek plaćeš. Nemoj plakati, sve će biti okej. I imam još krumpirić i to ćemo sad podijeliti. Asja, pa koji sladoled, ti još hamburger nisi pojela, još krumpirić. Već jedeš sladoled. Hoće tebe stati u usta. McWrap. Evo tata, molim tebe otvori taj McWrap. Kako to izgleda, što ima unutra. Ne, tata, vidi, ovdje se otvara, ovdje je. Tako je, vidiš. Ne, to je moja. Ne, ti to svejedno ne jedeš. Daj. I med u tatin čaj. Ovo je s koje visine, gledaj. Ko može sve velike visine lija med u čaj, gledaj. I teče jedan slab. I sad ćemo promiješati. Miješam uvijek u smjeru kazaljke na satu. I evo je naša mama koja upravo tamani McWrap. Asja raspakirala svoj hamburger. To je cheeseburger. Nije, to je hamburger, nema sira. Danas je nama posebna prilika i zato smo toliko naručili i zato mi toliko jedimo. Obično kad mi idemo u McDonald's mi ne naručujemo to. Sad će Asja demonstrirati kako se jede pravilno pomfri, ajde pokaži. Evo i Zoja čisto pokazati. Znači, pomfri se umoči u sladoled i pojede. Kladim se da još niko nije probao takav pomfri. A probajte, preukusno. To je preukusno. Tata, ali cure ne znaju zašto smo danas tu. Ali ja znam. A cure ne znaju. Jel vi znate zašto smo danas došli u McDonald's i zašto smo toliko puno naručili svega? Zašto? Zato što imamo iznenađenje. Tu ima jedan zanimljiv znak. Šta?
je stranica iskrcavanje, molit ću lijepo iskrcavanje. I evo nas kući! Trbuh nam je ogroman, smo se najeli, svega i svačega. U McDonald'su sad smo došli kući i sad ćemo napokon otvoriti naše srebrno dugme od YouTube-a. Sad nevjerovat, ljudi moji. Inače, najbitnija stvar, htjeli bi vam zahvaliti za podršku, jer vi ste zaslužni što smo mi došli do ovoga. Znači, svi vaši lajkovi, potpisivanje na naš kanal, sve skupa je dovelo do ovoga. Sada ćemo ga otvoriti. Idemo. Ogledalce isto, pogledaj. Nevjerovatno. Za 100.000 subscribera daje nam YouTube nagradu srebrno dugme, evo ga. Kako ste nam pomogli da dođemo do te brojke, tako se nadam da ćemo još jako puno mi potpisnika imati. Biće i ovakva, biće i ovakva. Je, ima svih takvih. Uglavnom, pratite nas dalje, gledajte naša videa i uživajte u svemu što mi radimo i vidimo se u sljedećem videu. I naravno, ako vam se svidio